kwari saba rubenguzi uriya kamukamo wakakuja tugenda mumpora nuhikaye aboko ekintu cha equal opportunity bakandi benda kurwanisa patronage koreba ngo bihama abantu abo kusanga ne babahereze mirimo batakire kubana bagitunga hariho kibakweta nepotism kugira ngo waza kuzo mu ntebe imirimo yone ebe y'Uruganda rwanyu bintabara omhara omutabani omwizukuru ngebyo hati tukureba mu ihangomu ebyo nibyo byo mu office no mukurira abantu bingi babuzire mirimo abo Uruganda no sanga hariho kiturkweta kusanga ngo abantu no nagenda zo mu office agikozesa employing abantu bawabo ebyo Ministry of Water osanga Ministry of Water hato sanga very sure you know zimanya kwahereza nexa yes ni ministries nyingi nuko kuzomba bitongore bindi nabyo birumu heza echo kise no sanga aroho ekitongore omuntu nafa umwanya bagureka bategereza umwana wabo abira ryo musiniya 6 asoma university agiheza atekaho na masters babona kuza kumumurimo umurimo go guciryaho egenge to Bank of Uganda hati nga governor wa Bank of Uganda simyaka 3 emyaka 3 atahire konka takazaho gumuntu kandi obyabira uko takahurira ge sentence bura konka de saheza no ura 62 billion zabona kandi nezinde zo kubura to kuzimanya hati ejo tugenda culture of impunity no muntu kugenda ugasanga ho kakakunika kekikacumwe kone kakandikarigaye nikagira ngo nafutera nakwita tino kugira tino kungamba na nakusanga umuhanda ngakubamura ninga ngatwara ente zawo ngazirya tino kugira ki hati nicyo kiryaha imo mugamba parliament echo kiryaha ko kuboryaho uriba nga group ubone abasirikare oraba kugira ngo nito MP naka ntuza kumutera iyo ka urarebera ngo umusirikare nagira ngo naga ndebira barwe myagana bagira ngo itwe ngase kikubota kuza mu parliament akazagamba hatske yagire yo kugamba abo kimutakumureka kagamba abo kubatagamba evakwasireho ki evakwenda bone benda kora zo mu parliament oguyiba utero mu ngaro abo kwa n'umuntu witina mu family yitu umuntu yiba kina gisakire kugira kikumugamba hate ekisiri hangeri nekakakunde ejo niyo culture of impunity eliyo neitihanga kandi eliyo nerisisa omwarebire Rwanda hano babona genocide bakagira ikintu cya culture of impunity kakakunde kamwe katera abantu kabi tabibe bintu by'abantu bagira abantu batamwa government na hate saheza abanyarwanda bari baza kutamwa government ahabwe je mikore aruma kakakuna karumun kaje nikenda kurihanga ryona no sanga nikirukana kibitaka nikibita waba noreba namahurra no iza kureba abantu abamwe usanga umuntu wamani nabinga cyaye manero sisiro muitakalye usanga nabingo nambwe mbere ninde bahisingiro umuntu wamani ariyo nababinga umunango umuitaka nije roba nije ro ana abira nanga ferium parliament areba hatoreba umuntu wamani ariyo nabinga abantu aho nakaro n'urubo gutaha yo wanuza nangishindi rugorota aho kinanga kikagati hati wareba abantu ngabo bariyo bakoze impunity kejo nibabona bonesa abantu mbyaro nibabona bonesa abantu mutawuni omutawunomu nuboyine protia uwo mana yiza agiteka matchup akugira ngo wakajugura kandi agenda azano murandi za backdating chapa bacuma abo ko bakukimwima n'umwana wananga osange itaka rine byapa bibiri umurundo konkorya ni wakchenda na izana kwiyama hateje impunity niyo elimune twito mwihango ahubwo kubiyiwa to kubarwa mu muntu abanyarwanda hati kunkuba nimpura muri yo mugamba parliament namwe no gukura bari yo bagreta no basakusanga nibenda kubinga ho parliament kugira wici no basanga hariye kakuni yo kugira ngo biyo parliament abo keje babana ngo bagihireho abo kubo kwibo kwabo hati bareba ngo ari members of parliament abo ku raising information bibire kina tugeze sente zo urebere bagamba ngo 62 billion bazibire iyo kibakozere kubi abo kwabatwire ni biba nyingi nkareba minister yarga yaje atatimwe numugamba 62 billion ni muzimanya mute tumukasanga zitaruzo cyo kumanyisa no sakusanga trillion
izo karebo bakora budget impunity y'uwarebera mu parliament bakakora budget bagira ngo ni 52 trillion ko bagira ngo ngo ni ncyango ni mpango bajigarrayo budget 58 trillion aba members of parliament bagira ngo iki cyakavuga ngo izi sente ne Uganda tukuzubona nkareka tugende ngo harimo ne puri mugende mu gisemeze kuba cyitwireye cyupurebyo kuza kujigarra bajigarrira 72 kandi yakora mwene impunity ejo culture of impunity kugambira eriyo muyihango mu kusanga hato munya Uganda atakurya atakunywa wazo mtauno maba. So now are we the owners of the country or we are slaves? Ati ono baso takuba owners of the country kureka to yine naka national ID ya unmakujana ngo expired no basa ko expiring ngo muyanga hatu wano basa ko expired mu yanga ryawe the roger you are the owners of the country kandi harimo abantu bakureta burizoba ihanga bariyon baraturinga so with the no ini mukamuhanga no naho n'umuntu umwe nakugira nto no minani okay minani we natambura echa kwenda cyona nicyo kwikira konka mereka kuza kureminga members of parliament nabone babakozesa nabo kuba koheza bagira mukabiheyo kandi bakaryi konka babakozesa uriye cha kwenda ni cyecho namwe natka kubata kwenda parliament hati yakareta na inda gitera agina binta baraposire tureba ho president Museveni na hurama kagabantu bashigamba munonga ekibagamba nakire muko muntu acanga kandi umwe canga kora niki akesi na point ijo akatayisa habashubuzi president abashubuzi ba demonstrating abagamba ninyishwe mushubuzi makagamba mu Ruganda azakoresha ikigambo kigumire munonga olikomadi okubonyabonya omuntu wa wansi yakibuza president face to face oya akabagira ati nasigaze imyaka mishike jiro mwiguru ati hangane ryanyu mukure ko kumwakunda kurwo guyimuka yagenda up to now utakabagarukagamo kaska impunity no inde ejini impunity akabagaya ati mwene mujimbe katwida turebe omwame kajubi wabano ogamba twatukunakire ba you are honorable ndukettinisa oboreke tugutu discussing ni tugutukunze abo kuba akabagaya kayabire na ari president ninga ryo mwebembezi owo kumanya nguna ebagamba bino mugasho ninga birimo hoho akana iza kugira ki kusitama nabo baceza ari hichi turkweta national transformation ihanga ryaza kuba kutunga development yo kureba ngo yamba buri yomwe nikirigirira mu national transformation comes from transformational leadership comes from transformed leaders hatu wabo tine leaders aba transformed kutandikira ha top okazo mu parliament nabo kurwana butere bikode okazo umba district abo nabo kwiba amataka okazo muri yaba aba bahonarebo kajibi aba abantu bete nanke ari akakanyanya karunja karya sente nakahi entuha hata entuha teka manyaga ngo State House bagira ki nibagirwa mazikire na nimgatero blue band hati ngakajubi na group yengwe naba bari ngo mustize nibatunga bobo kora nibatera nakadingi bar serious konka wambuzo musarabu takuranze mutwari 14 ningi 15 so gurgu wazo omucharo aba bakansara abo kurugahamuruka kuzagongo nibatunge mutwarena burkwezi meza abiri natunge mutwarena cyo kumanza burkwezi natunge mutware ebiri hata abantu government niyo bakozesa munonga nka hati nibagenda nibagambira kajubogo honorable kajubo tore mitwara abiri ogendo tere bintabara eza nabona kwate ko natera bintabara na mwezi bakutahire mu na butera kimwe abo kuba nibabakozesa konki ihangeri ati otukire abakubire nibaryayo bakareba ihangeri tomunda kire kubana argayo umuntu akubire nargayo nibambiha bakambisa akantu kace ihanga ryo nagizere ki dufire abo kawaza kureba hati ukaturebera mu amarwaro gakafuata wawe tarimo nambazi tarimo cy'abatanu umuntu wawe yarwara otine otarumugiga otine sente miliyoni hasaho ninga guze kibanza nakufwa wazo mu amasomero go gakaba business no hura miliyoni 2 osanga primary ni ha miliyoni muri cyeka osanga ziya kandogwe bakacikora bagenderire government neza kwiza ekasanga amashomero bakasanga population yegande miliyoni 15 miliyoni 15 tukaba twine umurimwe nkatugambe ka ureta mbara
ishomero ryabere rurungi munonge keri ntari mbara high school mirehiri waura watekaho hatime agwa masomero hate sahezi na hate sahezi nguga twakongera gicho waho unakubuza nti no urana president na ninga ba leaders ba NRM pona no naona bakaje nibakugira ngo government eje kizaniye kunda bakazi namubuza na hate ngona ngo bakazi ne bakundira chimwe ngo shat president wa James kazi mimi ni 15 hati zeyonje president bakufeka bakazi urana na atu twakugira ngo hata na mukaga bakagira ngo nakunda bakazi ngo biza hakasanga hari ishomero rumwe akaje ngo nakunda bakazi nano kapaba nyo bagira bakazi ntibakundira chimwe kandi nabantu bitu ntibagira ntibagira akasanga binemere hiri ishomero rya Busera dumwe aha myaka 20 na hatu niruru mwenu si ahabwa kibatakombe kandi mashomero ga government hatka nogira amashomero agashatu abuna kugambira no this is some information keep writing the information then amashomero ashataka kunagambira kanogera babarize mirundi 3 hatka tuina amashomero mwenda school fees ya milioni 2 yantari ninge milioni 1 nimtwaro ngaga yamba high school hatka bire ntwereza ke mtwaro ngaga iwe ukamera no guzama hoko yawe next toke utwara umwana nkahi ayishomero ryantari ryo kushana nantari konka to kubasa abo kubishomero bakabikora babigenderiwe amashomero kubako agabo kubakombeka negari ya international aga milioni 3 milioni 5 na nega gagantare nago bakiza bagatwara nago gabagabo hato umuntu wagurizo cyo kurebera baka creating class eche bakweta class mu community omora somewenka omora araguze we omugiga araguze wenka omugiga somewenka hato mwana wo moro itobto abere nsoma okosoma no mwana wa minister omusinga ogenda nawe nyencha kareba kwa respect osanga no gunumu ko hato mwana wo moro arakomana agwa kuriya hansi abukata yino kwaragayo nashoma wenka naraguza we hato izo kambe ngobe bitongare bya equal opportunity bine kibikora ninga umubyo nibiza mu parliament biza kwende nabyo tu umurimo gwa byo tukubishikiriza na parliament naite abukwa yo parliament ngabaranga teru abukwa cyeta beraho uno hango yatagambire tekosa kuba amina kategeka hati ne parliament kandi ibintu byatambura aza amino byategeka wa akiza ni policy na hatu waza kureba abashomesa the best teachers n'abamini aboko wamini akagira ngo watunga fast grade noteko kumusomesa akagira ngo umusuru takwasa kugira ki kusomesa ninga kusomesa umuntu so abasuru bakaba baba baramuzuna nabandi akabagira taba akora teho nibatware bindi konka omusomesa niwe yatunga fast grade na hata abashomesa bamini wabari abari mu myaka 5 ugarra yigu so hatu baro abo nabamani munonga nati yanagamba hano gumano teka amasho konka hati owo kusemba niwo kusoma obusomesa waura kandi we okusemba niwakusemba yes ni grade 3 grade 4 nibo bakusemba echo ninyenda abakutunga fast grade twakusoma you cannot get in fact tubasakura bwire na kuchigaraka muri kapna ati abakutunga fast grade twakusoma busomesa konka buri tuboze condition okay so ati ndio ninkoereka amini okuyabire na kundihanga akana kundihanga ryo kugira ngo ogwegese bukurakurane konka hato bwegeso bwa hati kuri no reba bagize ngo na grade 3 korejeze bazihiro ya automatic eza kuba zihireho bare makumanya ngo myaka 5 na 10 tuzakura abashomesa abo kuba hine graduate ararge kuriya munaza kusomesa P1 aine degree nicho kurebera mu machachi ningo no muzigiti nibagumana basomesa ba reverenda na nabayiru abo kana bamanya population yongera n'abatumbe yongera so konkabo bagenzere bayebiha ngo wa degree naza kusomesa P1 kandi ubwo omusara gwabo wareba na hato musara gwo musomesa nor wabare binta yakapendera naka niza kwendera naka noreba wajena gakora gambo musara gw'abasomesa warakakuza kunyaho ntakachigambire noreba kagira ngo aba science bafune miliyoni 4 kawu nafuna miliyoni 2 inspector nafuna miliyoni 1 headmaster nafuna miliyoni 2 DHO nawone za mukomo hati nonda kungira ngo kawu ningana n'ababandi basemerirwe nonda kungira ngo hato obwegese buriyo obwegese tuburiyo abo kuba koko kuzayishomero
sayi n'abana bazomustaffuru mukunyu aba science bagenda kunywa bonka na nabari aba arts banywa bonka boko wa arts na abo tubaze kunywa butwa kashe na intwaro kinana nanywa ki narira hoki ngabo ntwaro kinana bo bare bintabara akayisha kongera akagisha nienda kuzo Abbas ihangero ryagumizamo ibintu okuriri noreba nkai ahebare omutebekanisa program okunyongera mu gishogu ncherezanye baze abatesa barga higuru Syria politician abintabara no shinisa kajubi abo khereze ndekateka yawe cyo kubanza azaruho piloto umwe ari ahantu bamweta Safian naragaho imagira ngo watisaje so ayebare munonga hato mugufu ihanga already rirukubi hati umuntu yahereze kufa tukagera ngo hati tukoreki so ninjira ngo already ihanga rirukubi abo gabanya Uganda this is already a failed state twaronda all the characters ihanga ryagwire Ugandeji mushawama kagera ngo Uganda yo netambara erikugaruka nyuma umuntu wafiro mu mwaka gwanshanju yazoka hati uriyare nabasa no kurabwo enyonyi bakasiga ikabe value sente ya Uganda kagwa they were ranking amahanga gine sente mbiyo izo factors sigere nyuma Uganda we are one of the states of Africa yo so now abine sente yagwire so my point is ngo Uganda already netambara eryo negaruke nyuma siganyu nakabire karuho ngoko nagezaho kushobora hatka kargaho no chereba ihanger kartine mabanje hatirina mabanje ebei nywe shwenkuru yanje akanyere kita kahiturera hango anjara nganga kugura ho kashanju hatuwo ine kashanju to kubasana kugura abo batinchete no chereba so kajubi already ihanger murtambuize kubi so hatuwambuza ngo byagumizamo biti ihanga mbeze already ihanga rukubi abo kube bibutwira icyo kubanza abashaka bintabare cyo tagambe cyo batukozere imyaka yacyenda heruko abashaka kubizera aha icyo kubanza bakamaza kuyibabanya Uganda Center live ezo ino munshaho kuzukwihama rugari yebi byo kuteta hemishoro bakagitwara batatugaririza rugari yebi ebyo kutembesa buri kimwe inflation of everything abashaba kibahone sente abantu babire bino munshaho bagira ngo twakoze hansi buri muntu ine miliyoni emwe bamuhereza shiringi kashanju yeah yes That's a man fiscal policy. ati obushuma atkajubi yaza kushobora fiscal policy nishaba oyijofune tuije tufune muramwa you explain to us the honors that you had by then buri munya Uganda abo kuba no kumwa geresere abwenchi cyana geresende Captain Sons ati nyinka kashomaho second kandi somunonga n'abasayansi konto muki nanyirikani uposingani kora maths and physics ngitiro mutima this was all level kandi kora ibintu byone hate kuba set ngishibuzo cya history umwana akabashomera nyuma ya history bakabivuga kuvuza bya burizo bantu hati bagana amayaze ha bantu ze hati agironda bantu ekoraki euro yesetingire kiyi yasetinga ngoni yakora ngoni konketa mburizo ebata jimburizo we are looking at failure of parliament to disclose what webare salaries abantu bari to rumbi intervene kajubi webare ati kajubi honorable kajubi hata no reba kajubi reka tugere hamwe buri mundi yateze ya certificate thank you so much at kajubi na at we want to discuss this thank you so much at kangarke afro at nana kwereza an honors of making an information in my time wa hendera at kajubi omuntu naye ansegwire nebera answer ati tware nguya on the show giving wrong answers kokwe pepa yamara kuwa no bagituye hano bagenda kucebera thank you so much ati kajubi no reka tugende mu question ati kajubi nimanye bitebuka kushemeza
of course kajubi ebyo bitiriyo ntugamba iwe Failure tubika by no to disclose iwe service. tubika kushemeza Kale katugumiza. kugamba ngo sente yihanga mukajinaga tokashemero Ogwo muramwa. kugamba ngo corruption ni nyingi tikika kushemeza so the question was ngwihangeri byagomeza mbiti nirizahi my first point is nje kibuze cyambuzwa moderator no we have the moderator no yambuze kibuze kikishana wano ndo bwa moderator babukirize kunga wotar moderator please let us submit our issues so echo kubanza kajubini nyendomanyi ngwihango reder kagwa kari tino kunago basa kushobora ngo ndizahi kandi mwari nagire kari gashyireyo the first solution is ngukajubu obanzo yikirize na government yawe